आकाशवाणी इम्फाल नयनी देवी ने पाव पाजरी अहानबद मरुओइबा पाव मणिपुर पुलिस ना ngasi wangu yelangbा जिंगी अकोइबदगी खुसु खुलाई कया फागतले ngasi मालेमगी रेड क्रॉस नुमितनी मणिपुर दा सु पालन थौरम सि पांगथोकनरी मेड डिपार्टमेंट हाइरी लाकदौरिबा नुमित तारेनी सिदा मणिपुर यावना अवांग नोंपोकी राज्य सिंगदा अखाक अराव यावना नुंग चुरबा याय अमसुंग बीजेपी की लुचिंगबा नरेंद्र मोदी ngasi आंध्र प्रदेश दा दोल असिगी मिरेप सिंगी भोट खोंगनी कक्चिंग पुलिस वांगू पुलिस की अपुनबा कांगबो मनंगासी युपुंग मंगा मखाइरोम ताबा अदुवाइदा वांगू येलांगबा जिंगी अकोइबदा थीबो हुंबगी थबक जाताखरे अककनबा पाव अमा फंगबदगी थी हुंबगी थबक जाथाखिबा दुदा खुसु खुलाई कया फागतले अखोइगी कक्चिंग पाउमी नोमाइ थेम भाबे सोना पुलिस की पाव पलदुना हाई थीबो हुंबगी थबक जाथाबा दुदा कंट्रीमेन 9 mm pistol ama 36 HE hand grenade taru 2 inch mortar smoke cell cover ahum tube launcher ama bulletproof vest ani amasung plate ama cartridge charger ahum yauna atai khujukulai kaya phagat ba ngamkhre phagalaba kulai sing adu makhata ba aingi obe thabak lokhan abigi da wangu police station da china khre hairi अमरोमदा बिष्णुपुर जिला की मोयांग पुलिस स्टेशन कोनबा मोयांग खुमन लेकाइदा लेबा मियोय अमगी युमदा सखंगदबा सिंगा नोंमै राउंड खरा कापसिलमले अदुबु अशोक अपंदी यावखिदे पावदु फंगबदगी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना मफम अदु चंगसिंखि अमसुंग मफम अदुदगी कापथोखरबा 9 mm bi tung ing ani phangle hairi ngasi World Red Cross Day ni Manipur da so Indian Red Cross Society Imphal East District Branch na sinduna Jenims ki conference holda thoram si pangthokli palan thoram si ki kumchi chahi ki theme di keeping humanity alive haibasini thoram adu da Imphal East ki deputy commissioner Khumandem Daina Jenims ki blood center ki medical officer in charge Dr Surjit Koncham art and culture ki deputy director G Dharmadas Sharma amasung Red Cross Society Imphal East District Branch की चेयरमैन डॉक्टर एन अमूल कुमार सरुक यारी थौरम असिगी सरुक अमा ओइना मियोय कयाना ई दान तौरी हाइरी था अमा चुपना जाथरकबा वर्ल्ड रेड क्रॉस डे की पालन लोइसिनबिगी थौरम अमसु यूथ रेड क्रॉस रॉयल एकेडमी ऑफ लॉ ओइनामना सिंदुना कॉलेज असिगी कॉन्फ्रेंस हॉलदा पांगथोकली जिरीबाम जिला दसो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे की थौरम रेड क्रॉस सोसाइटी जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट ब्रांच ना सिंदुना जिला असिगी बाबूपरादा लेबा ब्रांच असिगी टेम्परेरी ऑफिस ता ngasi पांगथोखरे मालेंगी नर्स नुमित की जयोलम चुपना पांगथोकदबा पालन थौरम लांगोरदा लेबा सिजे एकेडमी दा पांगथोकली कुमसी जही की पालन थौरम असिगी हिरमदी आवर नर्स आवर फ्यूचर द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर हाइबसिनी थौरम असिदा एकेडमी असिगी नर्सिंग सरुक यारी हौखिबा नोमाइजिंग निमित सिटखिबा अकनबा नोंगले नुसिता युमकै मांग ताखराबा हौजिकना तहवाल जिला की संगाई फम पार्ट 1 दा लेबा पुलैपोकबी प्राइमरी स्कूल दा हांगलिबा रिलीफ कैंप ता लेबा मियोय सिंगदा जिला सिगी डेपुटी कमिश्नर ना तेंगबांगे पोलम सिंग यंथोखरे राज्य सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंडरी न सिंधुना कैसामथोंग होदाम लेरकी क्लब ता एंटी रेबीज की हिदा कापथोखरे मदुदा युमदे योकपा हुई अमदे हुदोंग कया हिदा कापथोखी मेड डिपार्टमेंट हाइरी लाकदौरिबा नुमित तारेनी सिदा मणिपुर यावना अवांग नोंपोकी राज्य सिंगदा अखाक अराव यावना नोंग चुरबा याय नोंगचुब बेंगोल अमसुंग ओरिसागी मफम सिंगदा ngasi पुंगदा किलोमीटर निफुदगी यांखाई पहुगी चांगदा नुंगसित सिपा यावना अकनबो नोंग चुरबा याय Joint Entrance Examination JEE da mai pakraba Manipur Super 50 की महिरोई सिंग ओपगी थौरम अमा ngasi बिष्णुपुर जिला दलेबा अनि सुबह महारेजिमेंट पांगथोखरे इंडियन आर्मी की नेशनल इंटीग्रिटी एजुकेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अमसुंग SBI फाउंडेशन सिंधुना मणिपुर सुपर 50 हाइना नुपा मचा सिंगतगी ओइबा JEE अमसुंग नीट की ओइना फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग तौरकपनी मदुदा माहिरोई तरु माई पाकपा नमखिबनी
Meghalaya da tha sigi manga da thoki ba ganba nonglai nukchina raija sigi mioi chamapan nifumapan lomda awaba tahle raija gi disaster management authority degi phangba pauna hai tongan bajila tare talaiba khungbang kunmapan gi yum samri marphum dorom nonglai nukchit asina amanga ta thogan khi mukhyamantri konat ke sangmana hai awaba taraba mioi singda sarkarna chana thaknaba yauna gi sing amade atei polom kaya mating pangli Japan ki Rashtradoot Hiroshi Suzuki ngasi Nagaland ki Kohima da Peace Memorial and Eco Park hangdokbagi thoromda saruk yagani. Mahangna Kohima War Cemetery, Kohima Cathedral, Naga Heritage Village da laiba World War II ki museum da su chatkani. Mukhyamantri Nephew na Japan ki Rashtradoot amasung mahakaloina rakba official singbu Mukhyamantri ki official residential complex ta taramna okre. Ngasi numidang Sri Hiroshi Suzuki bu taramna okbok oina cultural program amsu pangthokani masida mantri sing advisor sing MLA sing amasung sarkar gi makhok thongba official sing su saruk yagani Mukhyamantri Nephew na hai Japan gi Rashtradoot na Nagaland da lakpa asina laibak ani gi marakta kala sanskriti amasung rajniti gi lamda hena phaba mari ama purakba ngamlagani tabiriba pawasi Akashbani Imphal dagini BJP की मकोक थोंगबलु चिंगबा मसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ngasi Andhra Pradesh sapang thokpa mikhal gi meeting chingda saruk yagani Sri Modi na Rajampet Lok Sabha Kendra da pangthokpa mikhal gi rally da saruk yagani tungda Vijayawada da pangthokpa road show da su प्रधानमंत्री saruk yagani hanagi Andhra Pradesh ki Mukhyamantri N Kiran Kumar Reddy BJP gi mirep oina Rajampet Lok Sabha seat gi mikhal thengnagani aduga hanagi kendra gi mantri Sujana Chowdhury su Vijayawada the West Vidhan Sabha Kendra da Mikhal Thengnari Telugu Desam Party ki luching by N Chandrababu Naidu Jan Sena Party ki makok Pawan Kalyan amasung BJP ki makok thongba luching ba kaya su miyam gi mipham amadi road choching da saruk yagani Andhra Pradesh tha si taraw doida tangkak amata da pangthok ka doriba Lok Sabha amasung Vidhan Sabha Mikhal da BJP na Vidhan Sabha Kendra tara amasung Lok Sabha Kendra tarukta makhoi gi mirep thadokli Amaromda Uttar Pradesh Lok Sabha Mikhal ka mari leinana rajniti dol kayana magi mirep singi damak vote komnari BJP ki makok thongbalu chingba amasung Gray Mantri Amit Shah na Lakhimpur Khiri Hardoi amasung Kanau Zilla da pangthokadaba Mikhal gi rally singda saruk yagani Samajwadi Party ki luchingba Akhilesh Yadav na Shahjahanpur amasung Farukhabad Zilla da pangthokba Mikhal gi rally da saruk yagani Congress ki makok thongbalu chingba amasung Uttar Pradesh ki incharge Avinash Pandey na Jalban Zilla da dolgi luchingba singi meeting pangthokani Lok Sabha Mikhal gi ahum suba tangkak tangarang chada humari dasming mangani pan gi chang yauna bot hadana khi tangkak asida raija tara amasung union territory amagi punna Lok Sabha seat marphudraw doida Mikhal pangthokhi miyamna kai hena saba phiba mayok narba suma sama sana hiningna bot hadaba thongna rakhi punna yengbada Mikhal santi oina pangthokhi Election Commission of India dagi phangba pauna hai ngarang bhot hadana khiba duda Assam da chada marphuma toi dasmi tariat ama yongna bhot hadaduna khwaidagi wangkhi nongchup Bengal na chada humphura taruk dasmi mangani yongna bhot hadaduna ani subho oikhi Gawana chada humphura manga dasmi ani sino yongna bhot hadaduna ahum suba khwaidagi wangna bhot hadaba raija oikhi Bihar da chada yangkhaini pan dasmik amani pan Chhattisgarh da chada humphudra mathoi dasmik sino taru Gujarat da chada yangkhai mapan dasmik manga ama Karnataka da chada humphudra dasmik mari ama Madhya Pradesh da chada humputaruk dasmik sino manga Maharashtra da chada humpumatoi dasmik mari Uttar Pradesh da chada yangkhai tare dasmik ahum mari amasung Dadra and Nagar Haveli amasung Daman and Diu da chada humpumapan dasmik nipan tariat ki chang yauna bhot hadana khi aroibada maruoiba paw amo anna Manipur Police na ngasi wangu yelangwa chinggi akoibadagi khujukulai kaya phagatpa ngamle ngasi malengwi Red Cross numitni Manipur da su palan thauram asi pangthoknari Med Department na hairi lakadauri banumitarin ni sida Manipur yauna awang nongpoki raija singda akhak araw yauna nong churabe yai amasung BJP gi luchingba Narendra Modi ngasi Andhra Pradesh da dol asigi mirep singi vote khonggani bawloi jare